and so yam walk up Badwam TV. Badwam health tips. So now watching komo di pre-eclampsia. Na doctor for no ha or nurse ni penny any other babidi and komo. Na watch pre-eclampsia no dia condition bed day and also ye na watch you mu komo di no. Mami fast dama endpoint homeopathic clinic na daroma na dwumadi ye de brewo ya we bia ha wadwen frɛ no. Mema no prostate ne yenko check so we oba na infection ha wadwen a yenko endpoint and check awo mu ensem kohwe awodie mu yese bibia eye kama for endpoint was 0244867068 0244867068 now na kasanada romanti menu aba Betty Owusu ansa principal nursing officer Ganoth Municipal Health Directorate nene ene na watchi ene ni din komo afa pre-eclampsia oba pa mu akwaba yeah yeda se na watchi so mu ahokwan ne wo wachire yen ade na watchi nyina wo se yen kasa mfa pre-eclampsia ho me pasha edin na de condition ben ya say ye ka pre-eclampsia yare bia sabi yennuanom a omunyinsɛn enti mpempi ne ye ka ne say nyinsɛn ho sunsanso because enkanyinsɛn ne ho na emum oba nyinsɛn a otumenya bi na etaisi ebra oba nanya 20 weeks of gestation anase nyinsɛn na nyini abedru 20 weeks no efiri ho kono obetumi anya sa yare we na eba ade ebede di am ye hu say ye pre-eclampsia ne say ye cheki oba ne BP a ye be hu say 140/90 kosro enye no nkwa na ye hwe edika se wanya pre-eclampsia ye sa hwe oba ne junso mu na ya hwe say protein ense ye ni na ye nim nutrients e friendly protein udi enam ana say fish a unya protein but ye hu junso nim protein wo mu a me hu say kidneys no atochema enti pre-eclampsia no in a nutshell no nyinsɛn mu nsunsuanso a etaisi 20 weeks eko obaby obenya bibia also wonya high BP 140/90 millimeters of mercury ekosho afis also ye hu sane junso mu ye check ya protein oh okay nti we condition we dey just oba fa flow pe me pacha na just oba fa flow emema nka ho but fine say oba no on fa fra otimi nya bia na me pacha on fa fra ntumi nya pre-eclampsia na common very very common empepi no ehu ensentrene no unta ehu nti wadwen be yo say onyinsen okọ awo so wamba na emum no ebia pre-eclampsia ne shase ekumma pa okay sino say wo so bapin phobia ya me ni da ho na force so unya from 20 weeks in bia oba bia for be experience enyo oba bia na emum omo wo pre-eclampsia kofa ban no omo da sa zone no omo na ten enya enti ye fa Ghana hanoma ewu a ekum emma pa ema omo nyinsen kwa awo so no pre-eclampsia ka ho wow me pachana oh ene na wo twe bedi nkomo yare ekuma ne pa nipa bebre even last week obi wuye oyemi junior e was school wow yare hosan ono so ye nurse onye nurse me secondary school junior na pre-eclampsia nde no koye me pashane wa two third one or we na onya pre-eclampsia after that no way wow nti enye bi a first time as impo na happen to me person there be obi betumi enya pre-eclampsia first time na bia ya manage na esaden wasa kwa awo so se wambo doctor no kokko ana se wan share doctor na oyi nani free so na ye hwe ne sa na bia on time kwa antenator ana wama nani anda ho se niema edi sei ni sei kire se me ye enya pre-eclampsia ni biwa not to niema asia obetumi ahwe ne nkwa yeda se na wabona tofa de amaye ochena ne na wotwe mu ye beto aso nti yenim se by close of week Friday day no obi a wahwe ye bi asuade tie na ye from si ha yeda se papa mame Betty Owusu ansa principal nursing officer na wotwe oman ho kwan ne ye di nkomo afa pre-eclampsia ho mesrew so wonyem yentie bia na wo yonko bi a wafafuro
watie na so akache anase one ponso a na atumi aboa fasedama endpoint homeopathic clinic. The number is 0244867068 0244867068. Now, no any and so watching on the patching any one qua.